yimo wethu ushaya ingoma nyazola ngubani isitethi mangena mina umphakamise iqala umdlalo buyaphansi nesephela kusilambe yakho ashayane ngube ngiqhamuka ngikho imbono phesha uNkulunkulu ukuthi insizwa zamwenza la zongisone intombi zakho nazathi sijabula ke phela banathi sinazo sijasa ngolwethu omthwakazi ngasithi nakhulekani sizojimisa zomthwazi noma khona bethu ngeke ngikhona ishangula ngana abantu mona futhi laba ibake nje benjani ngitshelwa mina mfana mjimi kokho insimbi egobe ezinye igidima mfana ubheke umuntu ezikho ngikhuluma lezi ndaba mfana mina ngidala ziyafuna amatoho seJohns Venezuela zabo zentula abantwana sethunji ithi shema bhu sanibonani babukele emakhaya mina igama lami lokuzalwa uNkosi nathi okwendlukula buya endaweni yaseFelabus la ngibuya khona abaningi bangazi nje owazi ukubona le video ngicela ningamukele ngezandla ezimhlophe nginenzele ngizona kusazonenzela okuhle manje ngamukela nje ngezandla ezimhlophe ningisupport njalo balaleli emakhaya uyakhona eFelabus la ngibuya khona endaweni okuthiwa kuseThokozani eVillage 6 lapho ngibuya khona abalaleli ngiyazi ukuthi bakhona abangawulindelanga lo mculo kodwa bengashongo ukuthi hayi khona engizovela nabo endimeni yomculo ngiyakhipha ama-track amabili ngo-2015 ngabazisa abanye lama-track abanye bazange bayivuma le nto bathi cha hayi kusuwena lo ucula la ngase ngithi mina hayi cha yimina engicula la ngazithi hayi ithi ngiyeke kancane ngizama ukuhlanganisa nani yasayi isimo sempilo bafowethu isimo sempilo sinjani ngisazama nami ukuhlanganisa kodwa nanku enilethele khona kodwa nethemba lokuthi lizokujabulela ziningi nje ingoma enginazo omanye ngithi i-album nje ephelele nevideo nevideo ngikhiphile balandeli ngicela linilandele ningisupport ku-YouTube ku-YouTube siyatholakala Anomate Media cela subscribe siyabonga.